off, tetapi recording ni hanya boleh share internal sahaja sebab saya dah minta approval daripada Puan Wan. Memang dia kata hanya boleh share internal sahajalah, tak boleh share kepada orang luar lah. Alright. Okay, so sebenarnya dan untuk sesi hari ini kita santai-santai sahaja. Okay, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada yang LLC Kohort 1 yang sempat join bersama-sama. Nampak Cikgu Joanne Tan ada, Vicky ada, siapa lagi ya Encik Bik yang LLC untuk Kohort 1. Mungkin daripada negeri lain tu kalau ada yang kohort cikgu yang dah Kohort 1 tu sila maklum ya kalau boleh share journal. Alright. Ada yang cikgu yang tak boleh nak masuk, dia pun ada share journal dengan saya, cikgu kami ni. Dan untuk makluman semua kita daripada LLC daripada Negeri Selangor lah. Alright. So saya perkenalkan diri, nama penuh saya Ahuyen Si. Saya kini berkhidmat dekat SMK SS 17 Subang Jaya lah. Saya merupakan salah seorang peserta Apple Learning Coach untuk kohort pertama. Alright, saya tanpa melengahkan masa lah, kita cuba terus rujuk kepada jurnal unit 1. Difahamkan cikgu-cikgu perlu siapkan unit 1 dan 2 dalam tempoh sebulan kan. Sebenarnya lebih kurang sama saja di time frame. Actually there's almost the same with the kohort 1 jugalah. Alright, and this morning Cikgu Adlan, another peserta lah ke kohort 1, dia maklumkan there's slightly difference. Okay, dia punya journal daripada unit 1 bagi kohort yang kedua. Saya juga request daripada peserta dah kohort 2 untuk tengoklah sebelah kiri saya yang sebelah sini ni adalah yang the new version lah, yang kohort 2 punya journal. Alright. Yang sebelah sini pula adalah kohort untuk 1 punya journal. Alright. So lebih kurang sama. Okay. Content pun sama. The only thing different, dia punya layout sikit different. Okay. Untuk coach bio, I think tak ada masalah kan bagi cikgu-cikgu. Semua boleh buat kan. Yang penting kita jawab saja apa yang adalah description. Di sini kat bawah dia ada add a description of what you do, including your focus area and other details lah. You can also add the following links, social media, blogs and other work-related web pages. And you will complete a page like this again in unit 6. Okay, nanti unit 6 you punya coaching portfolio akan ada benda yang sama saja, just copy and paste inside the coaching portfolio. Alright, so this is my coaching bio lah. So I write some description about me. Okay, so then the bottom part I put in my social media and my YouTube and so on lah. So don't forget to add on your picture. Alright, so yang think no problem for this assignment, right? Semua boleh buat kan? Kalau ada soalan nanti cikgu boleh ajukan dekat ruangan chat ataupun nanti lepas sharing nanti boleh tanyalah. Alright. Okay, untuk dan saya dibantu oleh Cikgu Joanne Tan lah, dia akan tolong saya untuk admit peserta masuk. Okay, ini yang ke muka surat 4 dan sebenarnya saya kena compare yang kohort 1 dengan kohort 2. Sebenarnya kohort 2 punya journal 1 muka surat tu lebih kurang. Mana kurang daripada yang kohort 1. Means that you actually what you do is less than what you done. Yang maknanya kita buat lebih lah, kamu buat lebih sikit. Dia dah refine lah. Alright. So untuk yang checklist ni pun tengok ada dah perbezaan. Alright, for checklist untuk kohort 1 dia akan minta kita buat read the overview page, then have to download all the everyone create project guides. But for your versions, they will like simplify. Okay, so you have located that everyone can create project. Actually sama dengan yang bahagian sini. Means that you already know where to download, where to find this everyone can create project. Alright, the books. Okay, actually you all can download all the everyone can create into the books apps. You can just straight away refer from there. Alright, so yang lain-lain tu sama. Then you will be starting to check whether you have downloaded all these apps into your iPad or your Mac. Okay, like Clips, Freeform, GarageBand. If you have done, then just put a sign lah. Actually not necessarily must put a tick lah. You boleh buat apa-apa sajalah ikut suka hati cikgu-cikgu lah. You buat dan ke, buat emoji ke. So it's okay. Alright. Ni tak ada. Dan untuk journal ni tak ada jawapan yang salah ataupun kata jawapan yang betul. Okay. So apa-apa pun terpulang pada penilai. Okay. Mereka akan nilai kalau mereka rasa journal yang cikgu submitted tu dia not up to what they want.
dia akan hantar balik, suruh cikgu refine. So kalau memang hantar, so rasanya tak ada yang gagal lah. Alright. So this one, the next page. Sorry, Cikgu Ho. Yes. This means I'm confused about everyone can create project. That one is a file or what? A link? It's a books actually. Later I can show you. Actually, it's a series of the books. Then we go into the Apple Learning because it's so how to say it? A lot of things that we don't know where is the location. Okay. Actually, there's a lot of resources you can download. I don't know. Yes. Everyone confusing actually. Actually you can download into your iPad the books. Then later I'll show you. I just go through the journal first. Actually. Okay. Thank you. Okay. Cikgu Ho sekejap ya. Saya nampak Cikgu Sarata tu angkat tangan. Mungkin dia ada soalan ke? Yes, Cikgu Sarata ada soalan ke? Angkat tangan ke tertekan? Tertekan tu. Tekan kot, right. Okay. So the next page, untuk kita cohort kita punya muka surat 6. Samalah masih cohort 6, but your coaching motivation and goal. Okay, untuk page ini sebab ada cikgu tanya nak buat apa. Okay, actually these are like the notes that you want to do your video, right? So you mungkin tuliskan apa yang you rancang dulu, apa yang you cikgu-cikgu nak buat dalam video cikgu. Okay, so to start developing your coaching philosophy, share your motivation and goals for becoming an Apple Learning coach, record a video using clips or camera apps to explain your thoughts about coaching and what you want to accomplish. So use this page to plan. So makna kawasan bahagian sini, cikgu boleh conteng, boleh type, boleh aja. Tak semestinya mesti kata guna pencil, Apple Pencil untuk tulis, boleh type sahaja. Alright, means that you have to plan what you are going to be put inside your video. Okay, like brainstorm like that lah. Okay, tapi dia tak suruh cikgu guna freeform kan, dia hanya suruh catat kat sini sahaja. So what are you, tapi untuk dalam rancangan video-video cikgu boleh baca soalan di kat bawah tu. It may be helpful to consider what are your personal goals for becoming an Apple Learning coach. Okay, how can this program help you to support the goals of your school or district, right? So how do you feel about the role of technology and creativity in teaching and learning? How will you support teachers? All right. So these are the questions that maybe you can just base on these like guided questions. Okay. So the video that you created is better that you follow the guided questions here lah. Macam jawab soalan dia, so nanti lebih senang lah untuk meet their requirement. Right? And reminder, don't include student faces or other personally identifiable information in the file you share with Apple lah. So apa-apa pun boleh tunjuk muka kita, tapi tak boleh tunjuk gambar yang ada muka murid. Kalau bahagian belakang, okey. Kalau cikgu, bukan saja muka murid, muka cikgu lain pun sebenarnya tak boleh lah. Maknanya mungkin kita sendiri-sendiri sajalah. Alright? Sebab Apple ni memang dia sangat sensitif untuk data-data yang personal ni lah. Alright. So ini hanya kita rancang, apa yang I buat tu I hanya list out lah motivation apa yang buat dengan goals. Ini contoh yang saya buat lah masa saya hantar. So actually more or less same, hanya dia punya susunan yang nampak berbeza sikit kan daripada cohort 1 dengan cohort 2. Slightly different, right? And the next one will be your coaching motivation and goals. Alright, so this is a video, alright, and from the tips that given provided bottom, okay, so using Mac, if you're using Mac, you have to use the photo booth lah, or iMovie. So if you're using iPad, you can use Clips, alright, and Clips juga kalau nak guna Memoji, hanya boleh guna Pro lah. Kalau tak ada Pro, hanya guna, memang boleh nampak muka sendiri aja lah, tak ada guna Memoji lah, alright. And if you support creating clips, we'll review this lesson. Okay, kalau cikgu tak berapa pandai nak gunakan aplikasi yang limited dalam tugasan, so cikgu boleh sentiasa klik pada link yang diberikan yang warna biru ni. So that will bring you to the guided or the page or the resource that you can refer to. Alright. So for the best experience, upload your coaching journal. Your video should be 75 megabyte or less. So after cikgu buat video, pastikan cikgu semak file size. Kalau dah melebihi 75, kena video. Maknanya tak perlu export 1080 lah. Mungkin boleh pilih 560 ke 760. File size kecil sikit lah. Kalau 1080 memang file size tu sangat besar lah. Especially kita guna iMovie. So untuk exporting your project, see the instruction. Okay, ini tak ada masalah lah kot. Nanti masa cikgu buat, masa cikgu add tu hanya klik pada, sebab ini adalah placeholder dalam journal.
So hanya klik pada sini, cikgu hanya masukkan dan klik. Klik masukkan file cikgu saja. Okay, it's attached in only, right? So samalah, dia ada tone include, face. Okay, nanti baru saya tunjukkan contoh saya sebab saya nak compare dulu dia punya persamaan dan perbezaan antara yang kohort 1 dengan kohort dulu 2. Nanti baru saya bagi contoh saya. Alright. So yang seterusnya, untuk kohort 1 dia terus pergi kepada value, vision and coaching. Untuk masa kita kohort 1 masih ada lagi connected, collaborative, creating. So you dah skip bahagian ni. Dah tak perlu buat yang untuk 4 design principle ni. So kita terus skip 2 muka surat ni. Terus kepada value, vision and your coaching. So untuk bahagian-bahagian ni, cikgu baca soalan dan jawab saja. Right? Dan untuk pengetahuan cikgu lah sebenarnya untuk jawab soalan ni, tak ada betul dengan salah jawapan. Cikgu hanya boleh jawab berdasarkan situasi yang berlaku dekat sekolah cikgu ataupun institusi cikgu ataupun distrik cikgu. Like at your school or district, core value or mission statement. Mungkin you just refer to your school kalau you duduk kat sekolah. Kalau ada cikgu yang daripada college meritokrasi, refer to the college. Or some maybe from the JPN ke, from mana-mana tempat ke, mungkin boleh ambil satu tempat sebagai tempat rujukan lah. Alright. So use this space to consider implicit way that your community communicate its values. Alright. So what element or the mission or value do you agree or disagree with? Why dan kenapa? Okay. So ini kadang untuk jawapan saya agree with innovation in education. Ini jawapan saya lah. Mungkin nanti cikgu boleh baca. Okay. So what element would you add? Okay. So apakah elemen yang saya nak tambah? Mungkin bagi saya masa tu I put the community engagement lah. So part of a larger community and fostering strong relationship between parents, local organizations. Not only school lah. Means that I want to add on top of it, I need help from the parents, support from the parents or the community around my school. Right? So what do you think it's important and why? So that's a real world relevance lah, is most important and makes more learning more tangible. And mentor by showing how academic concepts are used in everyday life and works. All right. So the next questions, are there defining moment or leader that help tell the story or the value at the heart of your school or district? Describe them now. So hanya ceritakan apa yang berlaku dalam sekolah dengan kita punya leader, pentadbir. Okay, cuba kita hanya terangkanlah. Mungkin ada yang berlaku, ada yang tidak berlaku. Mungkin cikgu hanya boleh buat cerita lah. Alright. What action and decision shape your view of these values? Dan ada satu dia hari tu I benar baca dalam Telegram. There's teachers asking, can use AI or not? Okay. So itu ikut kebijaksanaan cikgu-cikgu lah. Boleh saja refer, you just can ask the question, ask the AI to help you to answer the questions, but you still need to define based on your school situations. Okay, ikut kebijaksanaan dan kreativiti cikgu lah. Macam mana nak ambil jawapan tu berdasarkan cadangan daripada AI. Alright, okay. So the next one, this one, the rest, I think is the same, almost the same. The only thing is, okay, same drawing task. Untuk kohort 1, dia tak ada task untuk free form. Alright. Untuk kohort 2 dah ada free form. But this is only like self-evaluation. You hanya membuat penilaian sendiri terhadap semua aplikasi yang dia mention di sinilah. Sama ada 1, 2, 3 ke 4. Dan cikgu-cikgu hanya letakkan bintang di kolom yang sesuai je lah. Sebenarnya nak letak bintang ni bukan susah tau. Hanya klik pada bentuk bintang tu, copy paste sahaja. This is like actually is how to say, it's a table, right? So this is drawing skill, drawing task, alright, drawing task sama juga. 2 page of the drawing task, we compare the both set of the journal. Alright, then the photo task, this one also photo task masih sama dengan kohort 1. And this is the books lah, everyone can create photo. Sebenarnya everyone can create, dia ada beberapa siri. Okay, everyone can create photo, everyone can create drawing, everyone can create video. But kat sini dia tak tunjukkan gambar dia kan. Dia tak ada yang untuk kohort 2. It's not showing the books over there. But in first cohort, they will put here the books. Alright. So later you can download into your iPad or MacBook, right?
Okay, so music task, this one music, okay. This one straight go to the photo. This one also photo, they can jump, slightly change the susunan lah. Pages also got. Ni evaluation saja, bernilai dia letak 1, 2, 3 ke 4. Alright, so video task. Okay, ni number. Okay, music kat sini. Lain sikit lah susunan dia. Okay, numbers juga ada. Okay, keynote. This one keynote juga. Alright, so dah sampai keynote sahaja untuk cohort 1. Untuk cohort 2, dia ada tambah lagi satu free form task. Alright, the free form apps. Okay, untuk cohort 1 tak ada. Alright, tapi ini memang mudah saja, hanya cikgu membuat penilaian kendiri sahaja. So, no stress for this task, alright? So, letak saja mana-mana. Kalau rasa cikgu memang 1, letak 1 lah, 2 lah. Means that you can see your improvement when along your journey, since you are doing the journal 1 until journal 2, 3 and 4 lah. Then until the end of the coaching portfolio, rasanya ada satu lagi dia akan ada bagi lagi. Ya, sekarang you punya level, you punya skill kat mana. Alright, so 1.3 ni sama. Ask you to evaluate your creative technology skill. So what is your goal for future growth? Maknanya cikgu dah menilai kendiri, buat penilaian kendiri. Cikgu rasa aplikasi mana ataupun bahagian mana yang cikgu rasa cikgu nak improve. So you can just put down lah. Put down here, then goals for future growth. Saya letak saja. Macam saya kata mungkin saya tak bagus lagi menggunakan Reality Composer untuk buat AR. So my future growth is to focus on this area. And numbers, so I seldom use the numbers in the iPad and the Mac. So in future, so I learn how to analyze the student grades. Mostly kita guna Excel, right? Okay, so actually numbers is like Excel. Okay, so now also I'm trying to doing something using numbers lah. Using when doing some of my things, I try to start to use numbers already. Alright, so far adakah terlalu laju? Semua cikgu boleh follow? Boleh can show me a thumbs? It's okay? Alright, thank you for your response. Okay, so the next one. Ada soalan ke? Angkat tangan 2, Cikgu Farah dengan Cikgu Alisha. Ada soalan ke hanya nak bagi respon faham? Alright. Tak ada. Kalau cikgu ada soalan boleh terus turn on your mic. Alright, because when I share this one I cannot see the chat, but I got another device, my iPad is next to me. So I just check from my iPad lah. Okay, this one is okay, you can see this one actually slightly different. The susunan slightly different. Okay, so reflect on an experience you have coaching or being coached by someone. Alright, so consider what was helpful and what could have been done differently. Do you think your attitude about coaching or about the subject matter impact your experience in any way? So to practice your skill and prepare for lesson applied activity, use GarageBand, okay, on iPad or Mac to create an audio file sharing your thoughts. So ini hanya record audio sahaja, tapi dia minta mesti menggunakan GarageBand. Alright, so you just record the audio then just insert inside here. Alright, actually if dia tak minta GarageBand, right, actually we can straight away record from this here also. Press on your pages, media. Okay, record audio. Can you see that? Actually kalau dia tak minta GarageBand, kita sebenarnya boleh record terus kat sini. Tapi sekarang dia dah minta kita guna GarageBand, so kita kena guna GarageBand lah. Nanti insert lah. Kalau lepas buat GarageBand, kita kena insert lah. Choose from. Nanti kita insert, kita choose from kita punya file lah. Itu cara kita nak insert. Tapi apa yang saya tunjuk sekarang, I guna Mac tau, bukan guna iPad lah. Okay. Sorry, so that means we record in the GarageBand. Yes. After that, we insert lah. Yes, how to insert? You choose from the file. Choose from the file lah. Yes, choose insert from file. It's iPad insert from, kalau tak silap. So now actually I'm using no idea yet. Okay. So this one is only audio. They got asked to use GarageBand, so we have to use the GarageBand. Use the voice recorder. Okay. Mention GarageBand. Yes. Okay. So if you haven't give or receive coaching, okay, let's say lah you haven't go through coaching procedure, belum pernah ajar kawan-kawan menggunakan Apple technology. Mungkin cikgu boleh contohnya lah, you pernah ajar oleh someone, so you use the experience to share. So sharing your thoughts, alright? Tak semestinya you pergi ajar kawan, tapi kalau orang pernah, contohnya sekarang saya dengan sharing kan, I dengan coach you, alright? Okay, so you can use the experience to share your thoughts. Okay, for these sessions, okay, for this task lah, add your order and then add the recording over here.
All right. So the tips over here is if you are new to GarageBand, you can learn how to create an audio recording on iPad here. So means that here means that this is a link that bring you to the tutorial how to use the GarageBand. All right. So for help importing or export your project, see the instructions. Same thing. The file size is cannot be more than 10 MB. All right. So okay, this is for the 1.4. Later, Anya, I go back because I now sharing this one. I cannot share the audio. So later I have to change the tab. Only I share the audio of you all. Okay. So 1.4 coaching podcast. This one is the same thing. Let's just go through. Inside our Apple Educational Learning, the education, the how to say, go through the. This is a shorter one, right? Okay. I'll go through the journal. So the details will be when we go through the inside our ALC course, right? The unit 1, right? So you go page by page, there will be more detail, right? So this one is to like recall back what you already gone through into the unit 1, okay, in the Apple Learning Community, okay? So the education side lah. This one, the next one, okay, 1.4, okay, it's the same thing. Your coaching podcast episode, okay, this one is like same like this now. You have to plan first what you are going to do in the podcast, okay? So are you planning on your podcast episode? It may be helpful to jot down your responses to 1 or 2 of the questions below. So can you think of a situation from your life where one of the persona could help you illustrate someone's feeling about technology? So this one, you answer the questions lah. So my answer is I can recall a situation where a colleague closely resemble the tourist persona when it comes to adopting new technology in the classroom. So she was curious and willing to explore new tools, but only after seeing how it works for others and knowing exactly what to expect. So this is the questions and this is my answer, all right? Okay, so how might this persona help you support the professional growth of a diverse array of colleagues? Okay, how will you coaching take into account the needs, interests, and perception of different teachers? All right. So this one, same questions for the cohort 1 and cohort 2, both same questions. So I choose this for adventurer. So provide tools for explorations and innovations. So but tourists need structured guidance and example. So I offer clear step-by-step instruction. Staycationer require reassurance and gradual changes. So I focus on showing practical. So this is my solutions lah, based on the different types of the learners, right? So if there any attitude towards technology in teaching that isn't represented by one of 3 persona, so my answer is the pragmatist lah. Okay, it's an attitude not fully represented by 3 persona. So this one is see technology or also for efficiency and neutral about adopting it unless it offers clear practical benefits. So they are not like adventurer, cautions like tourists, or resistance like staycationers. So they just want to know how technology can improve their teaching without complicating things. All right. So these are like we answer the questions. So the next one will be our coaching podcast episode. All right. So this is the next task. Okay. So for this one, you can clearly see different from the first cohort. So for the first cohort, they're just same things that 2 minutes or less. But only thing this one, they're asked to use everyone can create music project guide for inspirations. And you will share this project with other Apple Learning Coach candidates during the virtual workshop. But your cohort 2, you see that they will share, then they will have another 2 lines here. Once you have finished your podcast episode, create a screen recording and place it in the space below. Because there's a teacher that asking in the group, right? So actually this screen recording is they want to make sure you're all using GarageBand to do the podcast. Okay, so how to do the screen recording means that when we already created the podcast using the GarageBand, you play the podcast, then you do the screen recording at the same time. So you can clearly see the audio and the background music, everything running at the same time. That's a screen recording, meaning that you not like previously we just add in audio like that, right? But now they're asking to do the screen recordings directly. It means that the GarageBand recording lah. It means that when you play that time, you record,
Maybe later I will show how to do it lah, if got time lah. Alright. Okay, and the project criteria, your podcast exhibitions have been creating using GarageBand. So dia memang dah guna GarageBand. Demonstrate your ability to do at least one of the following tasks. So sekurang-kurangnya satu. Dia ada 2-3 kan, but that's the criteria lah. Kalau cikgu buat podcast tu tak memenuhi criteria, then they will send back, ask you to redo lah. Okay, using editing techniques, creating original music or using Apple loops to add sound effect that enrich the story. Alright, so your podcast episode should be 2 minutes or less. So don't include students' faces or other personally. Okay, that is a sama lah, reminder lah. So tips is everyone can create project or design for iPad, but if you're using Mac, you can find instruction for GarageBand on Mac lah. Alright, this is a tutorial. You can bring you to the tutorial. Okay, so if you need help recording your screen, find instruction for iPad here. Okay, so these are the tips that can bring you or can bring you to the tutorial that you can learn from there, so that you can really, that's why the journal, when you want to complete the journal, you must have at least a basic skill on all the applications they ask. Alright, so actually same also like, but for us, this year for the course, I thought using vocal effects. Vocal effect means that when we use the GarageBand, we have the effects like fun, we have those clear voice, we have the robot voice, this and that, right? The fun effect. Okay, so creating music or using Apple loops to add sound effect that enrich the story. Same like this one is same. Alright, they don't request the editing technique here, but this one yes. Okay, for do the request for the editing. Alright. Okay, so for 1.5, I think this is the last part for the journal one. So approaches to professional learning. So this is the same also. Okay, this could be professional learning experience that you have the observed or facilitated. What do you learn? How do you integrate into your work? What do you think this approach to professional learning was effective? Okay, just 2 reflections. Okay, imbas kembali apa yang kamu dah belajar. Semua ni kamu dah belajar, buat refleksi lah. This one do reflections, right? So the next one is the professional learning collage. This one collage. Collage also sama lah. The collage, when you need to do the collage, you still need to answer the questions. How is your professional learning experience connected? How might you make it more connected? So jawablah soalan-soalan. So the first aim to enhance teaching effectiveness by equipping educator with modern tools and strategy to improve instructions. Yang itu I think this answer, I think tak payah, cikgu tak payah go through pun tak apa, sebab ni based on lebih kepada individu. Okay, cikgu lain-lain semua jalan, takkanlah benda yang sama kan, kena copy exactly the same answer, right? So maybe you just go through, just take down the idea or the keywords. Okay, maybe you can write in your way lah, or follow the way, follow what you have already done. Ikut apakah cikgu yang telah buat. Okay, untuk collage ini, ada kriteria juga. So, adding and formatting photo or video in your collage. So, mesti ada photos ataupun video. So, kalau sebelum ni untuk cohort 1, for the first cohort, there were masking photo applying border and reflection to create 3D visual effect. Ini, that's why you nampak saya punya ada cermin mata. I ada buat masking. So, dia punya ada 3D effects. Okay. So, yours is cohort 2, they will give it another, the criteria, different criteria, must put photo or videos in your collage. Then using drawing tools to add handwritten annotation, doodle or both. Ini sama lah. Using drawing tools, same thing. Using shape or sticky note to include text, organize or add flair. This one is editing photograph by removing the background or cropping out parts of the photograph. So like me, this one gambar Raja ni dah remove background lah, dah crop lah. Ini yang crop lah. That's why they will see your collage based on the project criteria. So using connector lines to create a diagram. This one in view freeform. Kalau guna freeform, dia ada satu connector tu, you nak macam buat mind map, want to do mind map the one. So you will have to show how to use the connector lines to create a diagram. Okay, this one based on either you use freeform or you use Keynote to demonstrate your learning collage. Okay, for mine, I'm using Keynote. Okay, but for cohort 1, Keynote or Pages. I didn't mention about freeform. Okay, but for second cohort, freeform or
Keynote. So it's a slightly different lah, their requirements. All right. Okay, so the rest, bottom part is the notes that you just, I think if you list it blank or nothing one, okay, it's no problem for the bottom part lah. It's just a notes. All right. Okay, so far I go through. Okay, so how many, the main three things that you need to do is the video and the audio recording and the podcast and the collage. Okay, 4. Four main things you have to do, right? Others, semua adalah jawab soalan sahaja. Is that clear, everybody? Okay, I stop sharing this one first. I'm going to change to sharing for the tab audio so that you boleh dengar. Dan nanti cikgu, saya akan juga minta cikgu, apa ni? Vicky ada tadi kan? I ask Vicky to share her. So later, right. Joanne, this one, how are we going to share? Because in the Google Meet, we share the present. If we want to share the audio, we use window, right? Tab. Use tab. But the problem is when I share it as a pages, I cannot choose the Chrome tab. One moment. Long time never use Google Meet already. I should use WebEx because now I got the WebEx account. This time you present. I present that one is I'm using entire screen. Entire screen. You want to listen the sound, you have to present the tab. That right, because that when I use the Chrome tab, there won't appear the pages or. There don't only appear Google Drive, means that the Chrome only lah. Because the pages not in the Chrome what. The pages is another application, right? Oh, yeah. Right? So this also how to share the audio for this one? If Zoom can, this is optimized if Zoom. Google, this is because it's not audio. This is not how to say Google Meet. How? How about the present window? Present window. I try present window. Try. This one. Can see or not? Okay. So this is my video. And here. Hi everyone, I am excited to share with you my motivation and goals for become. Oh, sorry. Hi everyone, I am excited to share with you my motivation and goals for becoming an Apple Learning Coach, specifically support mathematics teachers. Let's dive into how Apple technology can transform in mathematics educations. First, let's talk about what motivates me. My primary motivation is enhancing student engagement. Mathematics can sometimes feel abstract and challenging for students. By integrating Apple technology, we can turn difficult concepts into something visual, interactive, and hands-on, helping students to grasp and enjoy the subject more. I'm also driven by desire to empower teachers. Mathematics teachers work hard to simplify complex topics for their students. By equipping them with innovative Apple tools, we can take their lesson to the next level. Together, we can create experiences that will have a lasting impact on the students' understanding. And of course, I have a personal passion for technology. As an educator, I am always seeking new ways to blend technology with teaching. Becoming an Apple Learning Coach allows me to not only grow professionally, but also stand ahead in today's tech-driven education landscape. Let's talk about my goals as an Apple Learning Coach. My first goal is to help mathematics teachers increase technology integration in their daily lesson. Tools like Keynote, Numbers, and even iMovie can make maths lesson come to life and showing students that actually maths is not more than just number
on a page. I'm also aim to develop creative and interactive activities. Imagine using clips to create mathematics problem-solving tutorials or numbers to visualize complex data. These two can make learning maths both interactive and fun. Finally, I want to make sure teachers have the ongoing support they need. Continuous professional development is essential for adapting new tools and strategies. By working closely with mathematics teachers, I'm ensure they have everything they need to succeed, from lesson planning to using Apple technology effectively. In summary, becoming an Apple learning coach is about more than just technology. It is about creating opportunity for both teacher and student to grow, learn, and engage with education in a whole new way. I'm excited for this journey and can't wait to make a difference in the world of mathematics education. Right, so this is my example for the video for the coaching, motivation, and goal. So another one is the audio recording. I done the video using clips. That one clips, actually we can add in the caption or the auto caption. Then when if caption is wrong, then we can edit. Okay, and the background also we can remove the background using the effects over that. If I want to use a memoji, you have to have the Pro, or those that with iPhone, you can record using iPhone also lah. Actually, I record using my iPad lah. All right. Okay, this is the audio. All right, audio. This one using GarageBand. In my coaching experience, I help colleagues integrate iPads into their. Too loud. Okay. In my coaching experience, I help a colleague integrate iPads into their classroom. What worked well was the collaborative approach. Working side by side made them feel supported rather than overwhelmed. However, I realized I could have provided more structured feedback with clear goals to track progress better. My attitude towards technology, which I am passionate about, definitely influenced the experience. While my enthusiasm helped, I had to be careful not to overwhelm the other person who wasn't as familiar with the tools. This taught me balance between support and structure is key. And that being aware of my own bias helped me adjust my approach to better meet other needs. Okay, so this is the audio. Okay, so yang bawah itu, okay, this is the podcast. Welcome to this quick episode of Coaching Insight. I'm your host, Yanzi. Today, I want to share my thoughts on how to approach coaching different teachers when it comes to technology integrations. Every teacher has a unique relationship with technology, and understanding that is key to effective coaching. Let's start with the adventurous. These are the teachers who love to dive in and explore new tools on their own. For them, my approach is simple. I provide them resources, give them room to experiment, and offer support when needed. They thrive on freedom and creativity, so I give them the flexibility to innovate. Next, we have the tourists. These teachers are open to new experiences but prefer to have a roadmap. For them, I focus on step-by-step guidance, offering clear instructions and practical examples on how technology can be successfully integrated into their teaching. They need reassurance, so I make sure to be there to guide them. Lastly, there are staycationers. They prefer sticking to what's familiar and may be hesitant about change. With these teachers, my coaching focuses on showing small, practical benefits of technology. I ease them in by demonstrating how it can improve or simplify their current methods without overwhelming them. The key to successful coaching is understanding each teacher's starting point and adjusting my approach accordingly. Whether they are eager to explore, need structured guidance, or prefer to stay in their comfort zone, I meet them where they are and help them grow at their own pace. Thanks for joining me today on Coaching Insight.
Remember, effective coaching isn't one size fits all. It's about personalizing the approach to help every teacher succeed with technology. Catch you next time on Coaching Insight. Bye. Alright, so yang ini coaching yang saya buat podcast ni adalah based on the audio story lah. Dia ada bagi tahu kan sama ada interview or audio story. This is more like a solo. Okay, I buat hanya cakap seorang-seorang. Okay, I do sharing. Kalau cikgu nak buat yang interview pun boleh. Seorang jadi host, seorang jadi di temu ramah lah, jawab soalan. So how do you do the different sound that you can just edit using the GarageBand lah. You boleh tukar dia punya pitch, dia punya frekuensi tu, nanti you akan nampak you punya suara tu dah jadi lain. Okay, ada akan jadi macam budak kecil ke, akan jadi lebih down ke. So you can just change the pitch lah. Okay. Okay, these are the 3 painting that I share. Then the collage lah. Ni collage tu pun tadi dah tunjuk kan. So this is my unit 1. So just now, Vicky, can you share yours journal? Vicky, are you there? Ada lagi cikgu-cikgu yang kohort 1 tak yang boleh share? Hi everyone, I'm sorry because my journal is in my hard disk. So I cannot share, I'm sorry. Okay. So any others teachers from the first cohort that can share your, I have another one here with the teacher from the teacher Kamini from Klang. She sent the journal to me, asked me to share lah because she couldn't attend. Wait, let me share another one. Because the teacher Cikgu Joanne pun sama, dia punya iPad tengah pegang oleh anak, so dia pun tak dapat nak share. Wait, another one there is, okay, I dah buka tadi. This one, alright. Share the windows, okay, this one. Okay, this is another example from teacher Kamini. Okay. Besar kan buat big one, alright. Okay, this is a teacher Kamini lah. She's a English teacher from SK Pelabuhan Kelang lah. She said if she managed to come back, then she will join. I don't see her name there lah. Alright, maybe she not managed to make it, so I just help her to share her journal with all views. Alright, so the rest all the same thing. This is her video. Unit 1. Apply your coaching motivations and goals by Kamini S. Sadendra. Why I chose to be an Apple teacher? Number 1, I strongly believe that learning is a continuous process. Number 2, networking. Through Apple Teacher program, I believe that I will be able to get to know teachers from all over Malaysia and we can share our expertise. The third one, I hope to encourage and guide teachers, especially those using iPad in my school. The Malaysian Digital Education Policy, the second trust technically highlights digital competent educators. As a teacher, I strongly feel we need to master technology to create engaging learning environment, to attract students, to encourage learning. Moving towards a digital era where students are much more advanced than teachers. Moving on to the next question, how will I support teachers? I strongly believe in empowering teachers via sharing my materials and guiding them to create interactive materials. By guiding them, I would love to see them incorporating technology and integrating it with their teaching practice and overall becoming more independent. Right, so ini adalah dia punya video. Dia menggunakan memoji lah. This one, the one using the memoji. Didn't show the real face of her. Another one, the audio. Okay, this is the audio part. I would like to quote the Chinese philosopher Lao Tzu with his philosophy that give a man a fish and you feed him for a day.
teach him how to fish, and you feed him for a lifetime. As a coach, I strongly believe in conducting hands-on activities. This is mainly because it allows room for my trainees to explore and learn through experience. I have conducted workshops for teachers in my district and my school. In terms of addressing the question on what could have been done differently, I strongly believe that I should have incorporated reflective journals. This is mainly because this would have been beneficial to get to know their feedback, and I would be able to reform myself as a coach. Okay, this is the second one. Another one, podcast. Okay, podcast. Based on my observation as a trainer or an educator, we can categorize educators into three personas. Mostly, teachers resonate with the tourists. They strive to understand technology, and at the same time, they do look for a step-by-step guide to help them understand technology. I have seen teachers who are in their 50s trying to master the use of technology to ensure that the lessons are captivating. Furthermore, I strongly believe that it is crucial to understand that we need to tailor our instruction to meet the needs of our mentees. There is no such thing as one size fits all. You can't apply the approach on how you train adventurers to tourists or staycationists. I need to provide hands-on training for the adventurers. The adventurers, they need to explore. When I train the tourists, I need to plan a structured training so that they have a guide for them to follow. And for the tourists, I need to provide opportunities for them. As for the staycationers, they thrive on exploring through opportunities. I strongly believe that these three personas aptly describe teachers' attitude for technology, and this can bridge the gap. Understanding these three personas will be an added value in terms of tailoring the course and training to cater to the need of my mentees. Technology will never replace great teachers, but technology in the hands of great teachers can be transformational. By George Couros. Okay, so ini podcast Cikgu kami ni lah. Last tu collage daripada Cikgu kami ni. Okay, Cikgu kami letak gambar lah. Okay, lepas tu dia ada buat dia punya apa ni, sketching lah. Sebab dia kata sekurang-kurangnya satu at least. Okay, so at least that you apply one of the skill, then you okay lah. Dia ada buat border semua kan. So ini at least one. Okay, so this is a collage. So tadi ada terbaca dekat ruangan chat. Untuk podcast tu boleh buat apa-apa topik ke? Tak, kena ikut soalan dia. Kan atas tu dia ada bagi tahu kan, suruh buat podcast berdasarkan yang ni. On how you approach coaching different teacher in a short 2 minutes, dan using the podcast dia dah ajak ini kena jawab. Okay, bukan saja apa-apa tajuk. Okay, your thoughts on this. Okay, 3 jenis cikgu ni. Okay, ni cikgu apa ni? Cikgu Kasalistia. Okay, betul ke? Sebut nama cikgu. Alright, saya dah share 2 contoh. Saya nampak Cikgu Ain dah masuk kan? Okay, dan untuk makluman semua, untuk sesi petang ini, saya ucap terima kasihlah kepada Cikgu Ain daripada SMK Macap, Sri Macap, Kuang, sebab dia boleh membuatkan, nanti dia akan buatkan SPL KPM untuk semua cikgu lah. Nanti kita akan sharekan QR code sebab dia ISU Ladap. Alright, so nanti cikgu juga dapat SPL KPM lah. Cikgu Ain ada tak? Cikgu Ain boleh share tak Cikgu Ain punya journal unit 1? Ke cikgu boleh masa untuk cari? Alright, thank you Cikgu Ain. Okay, sekejap .
Boleh. Okay, this saya punya journal untuk journal 1 lah. Okay, saya tunjukkan sedikit hasil contoh yang ini. This one. Okay, yang ni saya tunjuk gambar je. And then apa sahaja ada muka selain daripada muka kita tu memang saya tutup lah pakai emoji kat situ. Biasa je saya punya ni memang simple je. Okay. Kemudian saya punya yang GarageBand. Okay, this one. Sharing session is a good medium for us to share our own experience, or at least we can hear from others' experience, especially when it is related to something that we are not familiar with. For example, using a new apps in order to help us conduct the class easier than we used to handle. No matter how many sessions that we have, we will learn something new for sure. That is why I always search for a sharing session to join from time to time. Thank you. Okay, sorry tadi saya tak teringat kan kita punya apa sahaja konten yang kita nak masukkan, kita tengok balik nota dekat atas tu. Yang ini saya memang reflect betul-betul lah experience, pengalaman saya, sama ada coaching ataupun dibantu oleh kawan-kawan lah. Okay. So this one is podcast. Saya masukkan sound sikit. Hi guys, with me again. Okay, let's continue the session. Mrs. Ain, what will you do in order to coach different teachers, especially related to your field? Hi. First of all, I will have to know what kind of teachers that I'm facing with. In order to do that, I need to know their response or their feedback about some issue that I will rule out first. From the answer, I can class them into what kind of persona are them. Then I can share my own experience on that issue by starting with a simple reason why I choose the solution. Being humble, lower down the voice, talk nicely. Always give them the chance to talk and listen to them. Gain their trust before giving some speech. Just be a positive person. I think that's what I can think. What a nice sharing from Mrs. Ain. Okay, now let's move to our second issue. Okay, masa saya buat journal 1 ni, this part lah saya rasa macam agak kurang confident sedikit sebab satu nak guna GarageBand yang saya tak berapa familiar. Jadi untuk GarageBand saya punya ni simple je, saya cuma saya tukar guna 2 suara. Kemudian saya ada masukkan sedikit music lah. Okay. And then for the last one, collage. Kalau perasan saya guna balik gambar yang saya buat video tadi. Cuma kali ni saya ada masukkan sedikit bahan lah macam yang dia cakap, ada nota kat situ. Edit, remove background, so kita just follow je, ikut sahaja project criteria tu. So rasa tak menyusahkan lah dan okey lah. Overall untuk unit 1 boleh kategori sebagai easy lah untuk kita sambung for the next journal. Okay, I think that's all. Okay, thank you Cikgu Ai sharing journal Cikgu Ai. Ada lagi cikgu-cikgu daripada cohort 1 yang ada dalam meet ini yang saya tak perasan? Boleh cikgu share? Daripada tim mana-mana negeri? Ada ke?
Sebab I tak, yang negeri lain tu mungkin saya tak kenal. So tak apa, cikgu boleh share je kalau ada untuk membantu rakan-rakan kohort 2 lah. Ada ke? Tak ada. Semua kohort 1 ya. Kohort 2. Nak tanya. Ya. Bila last untuk hantar unit 1? Dia tak ada tarikh akhir kan. Tapi cikgu kena siapkan unit 1 dengan 2 seminggu sebelum bangkil yang cikgu daftar untuk bangkil 3 dan 4. Dan satu lagi, sekiranya cikgu tak hantar unit 1, mungkin dalam tempoh masa 2 minggu lagi kan, nanti Apple akan hantar email. Dia akan remind cikgu untuk teruskan your journey, continue journey. Dia akan remind you untuk siapkan. Dia akan sentiasa email cikgu. Cikgu belum siapkan, so cikgu siapkan. Sebab nanti dia perlu, konsultan perlu ada masa untuk review cikgu-cikgu punya journal. So kena bagi mereka masa juga sebab peserta untuk kohort 2 500 lebih. So kita pun konsultan, kali ni tak jelas berapa orang lah. Tapi untuk sesi lepas macam 4 orang ke 5 orang, tak silap. Tapi untuk kali ni, dan satu lagi, untuk semalam ada yang tanya masa kick off kan, ada yang mungkin salah faham, nak tanya pasal journal mesti jawab dalam bahasa Inggeris ya. Sebab ada confirm balik dengan Puan Wan, Daka mesti jawab dalam bahasa Inggeris. Tetapi hanya semasa bangkil untuk unit 3 dan 4, sekiranya masa komunikasi tu sebab kita akan diletakkan dalam breakout room. Dan dalam breakout room tu bukan semestinya peserta-peserta daripada Malaysia ataupun orang Malaysia je. Mungkin ada cikgu-cikgu daripada international school di mana Mak Saleh kan. So mereka tak akan faham bahasa Melayu. So kalau cikgu mesti cakap bahasa Inggeris, tapi ada cikgu yang rasa kalau susah nak komunikasi dalam bahasa Inggeris, boleh mohon untuk mentor yang boleh bercakap bahasa Inggeris lah, bahasa Melayu lah. Maknanya sebenarnya Apple Malaysia ada that point beberapa orang pensyarah daripada universiti untuk membantulah so that cikgu-cikgu masih boleh bercakap bahasa Melayu, tapi kena request lah dengan konsultan. Kalau cikgu yang memang rasa nak guna bahasa Melayu semasa unit 3 dengan 4. Ini makluman daripada Puan Wan lah kepada semua peserta bagi kohort yang kedua. Okey, tapi journal mesti kena jawab dalam bahasa Inggeris lah. Okay, ada soalan lagi ke? Ada cikgu yang tolong share dah. Okey, untuk yang Mei 14-15 untuk workshop kan, 3 tarikh, 14-15, 21-22, 4 dan 5. Dan satu lagi, sekiranya cikgu tak submit, Apple tak akan hantar email kepada cikgu untuk daftar workshop. Means that kalau you lambat hantar, so you tak akan dapat RSVP, you punya slot untuk workshop. So kalau sementara masa ada ruang cuti sekolah tu, cepat-cepat buatlah. Sebab saya dah share kan, sebenarnya yang nak buat tu 4 je kan. Yang lain-lain tu tulis-tulis aja kan. Kalau rasa nak masa lebih lagi untuk siapkan unit 1 dengan 2, so cikgu kena plan lah. Dengan satu lagi yang Jun 4 dengan 5 kan, the last one. So last date lah. 3 ni mesti pastikan cikgu tak ada program masa tu. Dah lock untuk 3 tarikh ni, ada salah satu tarikh. Sebab tahun lepas pun ada cikgu-cikgu yang di mana berkohort 1 tu, di mana 3 bangkil pun mereka ada tugas lain ke, tanggungjawab lain ke, ada kekangan yang tak dapat habis pada kohort yang pertama. So that's why untuk kohort 2 tu masih ada lagi cikgu daripada kohort 1 yang sambung untuk kohort yang kedua. Ya, saya ada buat recording Cikgu Nomi, tapi untuk recording hanya saya akan buat, nanti saya akan upload dalam YouTube saya, tapi saya akan buat unlisted untuk kegunaan cikgu-cikgu kohort 2 sahaja ya. Jangan share pada orang luar. Alright? Hanya untuk cikgu-cikgu yang ambil LLC sahaja. Harap semua dapat membantulah. Alright? Nak submit journal kat mana nanti? Journal tu akan by the end of your setiap unit yang cikgu dah ikuti dekat at Learning Center, by the end dia akan suruh ada satu bahagian tu submit your journal here. Dan bukan saja submit, dia ada sertakan beberapa soalan. Cikgu kena jawab beberapa soalan dulu, submit journal, lepas tu baru klik hantar lah. Yeah. Ada lagi yang, yes, ada soalan cikgu boleh? Nanti masa workshop, adakah surat akan dihantar ke sekolah by? Tak ada lagi, tiada lagi apa-apa surat yang akan dihantar ke sekolah. Maknanya sebenarnya cikgu, pentadbir cikgu dah approve you untuk joinkan workshop ini. Maknanya dia dah membenarkan cikgu untuk mengikuti 2 hari virtual workshop tu secara online.
masa sekolah. Memang kadang-kadang pentadbir kita memang ada, kadang-kadang dia kata cikgu kena datang sekolah juga, macam itu terpulang pada pentadbir masing-masing lah. That's why cikgu tak ada lagi surat yang first tu daripada email daripada BSTP dengan jemputan tu saja. Memang tak ada lagi surat akan dihantar ke sekolah. Right? So kalau kita nak join, kita just beritahu dekat pentadbir sahaja. Ya, macam saya masuk dalam keberadaan seperti biasalah. Saya ada bengkel, sebab dia dah dimaklumkan saya mengikuti kursus ni kan, so dia okey aje macam bagi pentadbir saya lah. So keberadaan tu mesti kena isi lah. Tetapi ada di mana ada peserta daripada Kos 1 kata pengatua ataupun GB yang minta mereka ke sekolah juga, mereka kena online dari sekolah lah. Tapi untuk maklum semua, bengkel itu memang dari pagi sampai 4. Memang dia panjang dan hanya 1 jam rehat sahaja. Mungkin di antara tu mungkin ada toilet break tu 5 minit ke 10 minit aja. So on and off memang sangat pack juga, dan dia akan masukkan cikgu-cikgu dalam breakout room yang separate-separate macam tu. Nanti cikgu-cikgu kena share lah apa yang cikgu dah buat dekat unit 1 dengan unit 2, dan at the same time you kena buat unit 3 punya journal pada hari tu. Bukan saja unit 1, 2 tau, cikgu kena buat unit 3 punya journal juga. So apa yang cikgu buat, masa kita buat, kita on the spot cakap, catat. Bukan maknanya kita buat separuh-separuh macam tu lah, ataupun ada 2 device. So on the spot, by the end of the unit 3 workshop, then we submitted our journal 3. Then only we can continue to download our journal for the next day workshop. So actually no time for us to like rest or this and that, only for the 1 hour. Even 1 hour break also, masa kita tak siap, yang masa bincang-bincang, kita kena siapkan bahagian tu juga. Kalau tak, nanti kita tak boleh nak submit. Tapi konsultan pun ada beritahu kalau cikgu tak siap, tak lengkap pun boleh hantar. Yang pentingnya cikgu kena refine balik pada coaching portfolio, last coaching portfolio tu. Itu yang diberi makluman masa tu lah. Sebab memang ada yang cikgu yang tak sempat nak siapkan semua bahagian. Mungkin ada yang sikit-sikit tak siap tu, dia kata okay, boleh diterima, cikgu hantar saja. Macam tu. Okay. So that means that yang tadi tunjuk untuk unit 1 punya coaching journal je kan? Yeah. So that means you need to have another journal. Yes, you will have 6. Setiap satu journal, that means. Yes. Oh and the last one, the coaching portfolio. So actually every unit you need to have assignment to do. Okay. This is the first journal lah. Nanti cek journal kedua, journal ketiga. Okay. So they will have given you the assignment, given a task. Make sure that the task actually to help you to improve the skill in using all the apps. So that means unit 3 you use back again, or you have another journal? Unit 3 more on like we do the planning already. Do planning already. The planning, the coaching plan. Coaching plan, and we have to do reflection, this and that. Yes. And the final is the unit 5 and 6, because I see someone says that we have to submit the coaching portfolio. That one is another one, another story. It's not this one. The last one, the coaching portfolio. Yes, the last one. After 1, 2, 3, 4, 5, 6, another one is coaching portfolio. It's the like combine everything. Let's say you unit 1 you already submitted. Like the podcast, everything that you in the coaching portfolio that time you still need to put in. But when you submit unit 1 that time, maybe your skill, like you just started, you like not so familiar with the apps yet, so you just do like a simple one. So by the end, maybe after undergo until 5 or 6, your skill, you re-up skills. Improve already. And refine the podcast and insert into coaching portfolio. Paham. Okay, thank you. And the consultant will evaluate actually on the last coaching portfolio, the main thing. They will see the coaching portfolio. Dia akan tengok yang last tu. Yang unit 1, 2 ni dia rasanya dia nampak dia okay, dia akan lepas lah. But the most important thing is the coaching portfolio lah. Joel buat aja. Unit 6 paling panjang kan, Ho kan? Yes, paling panjang. Bahannya benda. You punya coaching plan. Your coaching plan lagi. How you this one already seem like very long already. Kena pandai lukis lagi. Kena pandai melukis. Okay. Itulah. Because I afraid the music, the GarageBand one I cannot lah. You don't need to create your own. You can use the loops, combine all the loops inside. Combine, but I don't know what is the music already. It's okay lah, as long as there's
up to your own creativity. No worry. Okay. So you just add in audio together with the audio with the video, this and that lah. Dengan lagu semua tu lah. Okay. Submit semua jurnal, kita perlu download pages unit 1 tu dan masukkan dalam page tu. Tak, cikgu download unit 1 tu memang dalam format pages. Semua yang jurnal yang diberikan memang dalam format pages. Download, cikgu buat, lepas tu cikgu upload balik lah. Maknanya you download yang version yang cikgu dah download, cikgu upload balik. Okay, yeah, man, from the Apple Learning lah, Learning Center tu lah. Once enter, ya betul. Cara buat screen recording. Okay, sekejap. Saya kalau nak share, I kena guna iPad saya. Sekejap. Okay. 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 So sekarang ni I punya iPad. Okay, maknanya sebenarnya dia nak cikgu buat screen recording menggunakan GarageBand kan? Sebenarnya hari tadi saya dah buat satu. Nak ingat nak tunjuk cikgu. Ke I dah buat dalam, oh okay. So cikgu nak, sebenarnya I nak tunjuk screen recording tu, saya tak boleh tunjuk dekat iPad sekarang sebab saya contoh dia punya outcome saja. Sebab dalam iPad kalau saya tengah screen sharing, so I tak boleh nak tunjuk screen recording. Cikgu nak tunjuk screen recording tu, cikgu hanya jari slide down sini kan. Tunjuk saja cara. Ada butang yang merah-merah ni kan, tengah bling-bling ni kan. Sebenarnya ini adalah untuk screen recording. Tapi sebab saya guna Meet dalam iPad untuk share screen, so dia guna ini juga. Okay, kalau tekan aja. So kalau tekan dah berhenti. So I tak boleh tunjuk daripada cikgu kat sini. Slide down saja, tekan pada butang itu. Kalau butang tu tak ada, cikgu kena tambah sendirilah. Kena tambah sendiri. Sekejap. Ke I kena, wait. I cuba mirror kepada saya punya Mac. Sekejap. Wait. I show you another way. Dapat ke tak? Okay, dah. Okay, boleh. Saya sekejap. Okay. Okay, my window. Okay, so screen recording nak buat macam ni. So slide down, so ada butang ni kan, tekan. So masa kita buat hanya start recording saja. Tekan pada start recording ni. Okay, kalau kita nak record kita punya suara, so kita kena microphone on lah. Okay, so start recording, tekan record. Tapi sebab cikgu dia minta dalam task tu dia ada minta cikgu buat GarageBand. So GarageBand itu dia sebenarnya dia nak tengok cikgu buat tunjukkan yang ni. Saya punya fotos. Okay. Yang ni. Not this one. Okay. Saya tak save lah. Tak apa. Saya tak save. Tadi saya dah cuba buat satu tapi tak save. Okay. Contohnya macam ni. Okay. Kita pergi pada kita punya voice record. Okay. So yang tadi yang kata yang different tu, yang fun ni lah kita boleh pilih macam-macam punya voice lah. Ada kartun punya semua tu kan. Nak buat besar sikit lagi screen. Saya mirror. Saya punya Mac. Okay. So kita record. So yang ni monoton ni. Kalau kita masa nak kita record, kita nak record tu kita biar je. Kita boleh tekan. Biasanya tekan sebab tak nak diusik suara kan. So untuk record ini tekan. Okay, biasanya saya akan put in, saya guna yang voice, clean. Ini, okay. So noise gate ini adalah kurangkan kita punya noise ke belakang tu, background noise, okay. So contohnya nak record,
Dia akan buat 1, 2, 3. Okay, good morning everyone. Okay, stop. So yang ini, kenapa tak ada bunyi ya? Ke sebab saya tengah meet? Ke saya tengah meet ni tak boleh nak record? Kalau sebenarnya tak record, dia kan keluar kat sini. Dia kan keluar di sini. Saya rasa saya tengah meet tu dia tak jadi dia nak record di sini. Sebab ada dengar buat muka meet tu. Okay, cikgu dah masuk sini dan cikgu kata yang buat lagu-lagu kan, cikgu buat live loop di sini. Live loop. Okay, so boleh pilih mana-mana saja semua ni. Play saja. Play. Okay, so maknanya dia nak recording tu nanti dia, contohnya saya record ni, saya cuba sekali lagi tengok boleh record tak. Ada. Tak dapat record. Tak dapat record sebab, okay, dah record tengok dia tak keluar. Sepatutnya dia akan keluar di sini, dia wave kat sini. Dia akan keluar di sini. Saya tengok balik yang saya punya file yang ada sekejap. GarageBand. Okay, contohnya. Okay. This one is the one. Okay. Tengok dia tak, saya main dia tak ada suara kan, tak ada bunyi kan. Tapi untuk yang ini, cikgu masa cikgu record tu, memang record lepas tu dia akan keluar macam ni. Alright. So edit cikgu hanya boleh tick, boleh tarik saja. Nak edit dia panjang lebar. Contohnya dah audio recording dia akan keluar mic di sini. Saya hanya bagi contoh dulu mic di sini, dia akan keluar mic. Sekiranya cikgu nak masukkan dia punya background, cikgu boleh add kat sini. Dia boleh tambah, contohnya sekarang nak background sound library. Okay, untuk loops kan, saya pilih sahaja. Let's say mana-mana sajalah. Okay, my mouse. Okay, okay. Ini kena download, ambil masa lagi. Tak apa, I terus ambil mana yang ada. Okay, I ambil mana yang ada. Instrumen. Kita mainkan instrumen itu, nanti dia record, dia akan tambah dekat bawah. Tak keluar. Okay. Tak ada suara lah sebab saya dengan mic kan. Okay. So, cikgu tengok balik yang ini. Okay. Tengok tak dia dah tambah kat bawah dah. Okay. Dia dah tambah kat bawah ni instrumen yang kita add. So, maknanya kita tambah semua ni. Kalau dah settle kita punya podcast semua tu dah record. Dia nak screen recording benda ni. Okay. Dan masuk dalam yang podcast itu. Maknanya masa cikgu buat screen recording, yang slide down, record macam tadi ayah tunjuk. Lepas tu cikgu play. Cikgu play, so dia akan play semua yang dah recording cikgu lah. Nanti habis and the end, then you stop recording. Macam tu. Boleh cikgu? Ini cara nak buat screen recording lah. Ada soalan lagi? Tentang GarageBand ni? Kalau cikgu tak nampak butang itu kan, okay, cikgu boleh tambah sendiri. Okay. Dekat setting. Dekat setting tu ada. Okay. Setting tu cikgu boleh tambah dekat control center. Okay. So control center tu you nak pilih apa boleh tu. Home screen repair I believe. Sekejap Manda. Control center. Customize your control center. Sebab saya dah penuh dah saya punya control center. Kalau dia tak penuh, kalau cikgu tak penuh kan, dia ada ikon-ikon yang boleh tambah kat sini. Cikgu saya punya dah penuh. Okay, contohnya saya nak tukar kan, saya kena buangkan dulu. Okay, kena buangkan dulu. Okay, saya tolak. Tekan lama-lama, okay, lepas tu dia keluar ini kan. So baru kita tambah, Okay. Okay, so kalau kita nak tambah, add control lah, add kat sini. So kita boleh pilih nak screen recording kat sini kan. So kita boleh tambah kat sini. Bagi cikgu yang belum ada lah screen recording ni. Mungkin ada yang sebab macam QR code ni pun
kadang-kadang yang by default tak ada kan. So ini semua saya dah pilih control yang I selalu guna. Scan code ke, magnifying ke, screen mirroring ke. So ada yang memang yang ada, memang yang tak ada tu cikgu boleh tambah sendiri. Alright, dekat control center ni. Tekan lama-lama, lepas tu add control. Tadi sebab dia dah penuh. So I kena buang, baru I boleh tambah lagi lah. Alright. Ada lagi soalan? Apa yang kalau ada boleh buka aja. Screen mirror hanya support iOS ke? Maknanya maknanya kalau kita contohnya cikgu ada laptop, kalau cikgu bukan Mac ke, cikgu nak mirror kepada cikgu punya laptop, cikgu kena install satu aplikasi. Baru boleh mirror. Kalau tak guna kabel lah. Kalau tak nak wireless, kita kena guna kabel. Kalau Mac to Mac, maknanya you MacBook, iPad nak mirror macam saya buat ni, tak ada masalah. So itu ekosistem Apple lah. Memang kalau guna tu semua sama tu, memang tak ada masalah. Hantar boleh kemas kini ke? Hantar tu tak dah boleh kemas kini dah. Tapi cikgu tak payah risau yang dah hantar seperti mana yang tadi I sebut. Nanti cikgu akan buat balik masa coaching portfolio. So cikgu boleh refine masa tu. So no worry. Ada lagi apa iPad pun boleh kan? Ya betul, apa iPad pun boleh cikgu. Tak semestinya guna Pro. Nak iPad yang paling murah, iPad Gen 9, Gen 10, 11 boleh. Semua boleh. Yang lain saja dia punya feature tu, kalau Pro tu dia ada LiDAR sensor yang boleh buat AR, yang boleh ada face recognition, yang boleh buat memoji. Ada certain yang tak ada lah dekat iPad yang biasa lah. Itu saja. As long as iPad yang support pencil lah. Macam saya ada satu iPad dulu tu yang memang tak boleh guna pencil tu, tak boleh nak conteng-conteng, tak boleh nak melukis tu, memang tak boleh nak guna lah. Hanya boleh guna jari aje lah lukis. Macam tu. Okay. Ada lagi soalan yang saya tak baca ke, yang tak jawab lagi ke, cikgu boleh tanya. Kita ada masa dalam 10 minit lagi. Cikgu Farah angkat tangan, tak ada soalan ke Cikgu Farah? Ada bengkel virtual tu akan dibagi kepada banyak breakout room atas nasib. Yes, betul. Cikgu Ain tu yang dah tolong jawabkan soalan, betul. Kadang-kadang kita masuk-masuk dalam breakout, orang sama je, macam kena je macam tu kan. Okay. Ada lagi apa-apa soalan? iPad 8 tapi still can update tu, yes, okay. Dia nak guna GarageBand sahaja. Seperti mana dalam jurnal tu, dia minta Cikgu Bavitra, dia kata guna GarageBand. Boleh kalau cikgu guna GarageBand, lepas sebab dia nak tunjuk screen recording. So that's why you must use GarageBand. Kalau macam dulu kita guna recording saja, even though we can, after we record, we can just still edit using iMovie then insert back. But now they're asking for the screen recording, meaning that the one you show the recording for the GarageBand. Like just now I show just now. Dia memang nak cikgu play masa dalam GarageBand tu. Macam tu. Kenapa Apple Learning Coach? Kenapa Apple? Sebab dia nak cikgu memang mahir menggunakan semua aplikasi yang sedia ada dalam iPad ke dalam dia nak ajar cikgu macam mana guna. Kadang-kadang kita ada device tu lama kan. Macam saya dulu pun beli tu banyak benda tak tahu nak guna. Explore baru tahu, oh benda ni boleh buat macam ni, boleh buat macam ni. Baru kita akan dapat lebih kemahiran dengan menggunakan aplikasi yang sedia ada lah, yang tanpa perlu beli. Maknanya tanpa perlu beli apps tu ke enroll ke macam tu. Ada lagi apa-apa soalan? Kalau tak ada, saya rasa Cikgu Ain boleh sharekan Google link tu, Google Form tu bagi cikgu-cikgu untuk isi kehadiran. Yang untuk dan tadi Cikgu Ain ada bagi tahu dalam Google Form itu isi kehadiran, dan by the end of the Google Form ada satu QR code lah cikgu untuk scan untuk kehadiran kan, betul? Untuk SPL KPM, betul? Ke link. Mohon Cikgu Ain respon. Ada link SPL KPM juga. Thank you Cikgu Ain. So that means that they want us to do the screen recording when we use the GarageBand.
Means that after you use the GarageBand, you already edit, you already record the background music, you do record your voice, everything. You play. You play only recording the recording the whole thing, the podcast, the whole version of the podcast. Yes. Okay. Yes. We have to try first. Yes. Because the previous cohort they did mention about using the put in the screen recording. Maybe because of that, they're worried that other teachers, some of the teachers that not using GarageBand to do it. So they want to use others hardly to. So they really want to see the use the GarageBand. That's why I have to do the screen recording. That's it. Okay. That's the purpose, I think. Ada lagi soalan yang mana-mana yang belum saya. Okay, cikgu-cikgu KPM boleh isi SPL KPM. Semua dengan isi ke? Kalau ada soalan tu terus boleh buka mic aja cikgu. Ada KPM saya melebihi kuota. Oh, yalah Cikgu Ain set berapa orang ya Cikgu Ain? Sebab ni untuk SPL KPM uruskan oleh Cikgu Ain. Set 80 orang. Tapi dia kata, I pun tengok, I pun cuba, dia kata dah lebih. I tengok penyertaan 12 orang aja. Ke sebab peserta luar? Mungkin kena kadang-kadang problem Miss Yun kata. Tak apa kalau cikgu dah isi Google Form itu, ada data tu kalau masa cikgu tak boleh nak isi SPL KPM tu mungkin nanti cikgu Ain boleh daftar kemudian ke macam mana ke? Kalau tak dapat bengkel pun saya akan cuba buat PLC lah. Okay, untuk cikgu yang ada. Kalau satu grup maksimum 15 tu mungkin buat 2-3 laporan lah kot. Okay. Mungkin Cikgu Ain buat satu. Okay, Cikgu Ain buat satu. Dapatlah ketua-ketua lain-lain tu dapat 15 boleh masuk. At least kita dapatlah ni pun sharing session kan. PLC juga. At least cikgu dapat credit hours untuk SPL KPM. Tapi isi Google Form lah cikgu. Okay, thank you Cikgu Ain. Cikgu Ain nanti akan tolong masukkan. Okay. Institusi ada 10 orang. Mungkinlah kot nanti setting, mungkin setting kot. Okay, kalau cikgu-cikgu dah ada soalan lain, dah isi Google Form tu, cikgu-cikgu boleh dah keluar daripada Meet lah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada LLC kohort pertama yang sudi join untuk sesi petang ini. Dan saya ucapkan selamat Hari Raya kepada cikgu-cikgu yang masih lagi menyambut Raya dan sudi join sesi petang ini. Dan saya mohon maaf sekiranya ada salah silap, tutur salah silap kata ke, mohon maaf ya. Tapi cikgu boleh sentiasa bertanya soalan dalam grup kohort 2 yang cikgu-cikgu yang dah baca, yang boleh baca tu dah boleh jawab tu, cikgu bacalah. Kadang-kadang mungkin cikgu masa baca dalam Telegram tu scroll up a bit, maybe ada cikgu yang tanya soalan yang sama kan. So you can go through first. Sebelum tanya soalan kan, tanya ada yang pernah tanya ke tak soalan tu. So that you boleh dapat jawapan tu. So tak payahlah berkali-kali ulang benda yang sama dalam grup tu kan. Tapi kalau rasa
lost sangat nak PM ke, PM tepi pun okey, tak ada masalah. Cikgu-cikgu boleh cuba tanya grup untuk apa ni, negeri masing-masing pun ada bagi support rasanya lepas raya lah, sebab faham semua dah tengah raya kan, tengah busy kan. Saya pun buat sebab cuti sekolah I free, mungkin lepas raya pun I tak free, so I masa free tu I bantu dululah. Kalau lepas raya tu cikgu-cikgu ataupun daripada LC daripada negeri lain tu sempat tu dia akan join semula, no worry. Untuk unit 2 tu sama. Yang pentingnya cikgu explore lah. Cikgu memang kena explore. Dan satu lagi, download Everyone Can Create. Everyone Can Create punya book series. Tadi I nak tunjuk tapi lupa kan. Tapi cikgu boleh pergi pada Apple, you punya iPad, pergi pada apps Books, BOKS. You tekan magnifying saja. You buat Everyone Can Create, you akan keluar. Cikgu download aja. Dia ada 6 buah buku. Everyone can create drawing, everyone can create photo, everyone can create video, music. Okay? Kalau cikgu yang suka coding, dia ada playground, Swift playground, everyone can code, ada juga. Dia ada everyone can create teacher guide juga. Semua tu free. Buku-buku semua tu free. Cikgu download saja. Okay? Alright, thank you semua. Selamat Hari Raya. Cikgu Tan, ada apa-apa? Cikgu Vicky, ada apa-apa nak bagi tahu? No. Joanne tak ada tambahan. Cikgu Ain, ada apa-apa tambahan nak bagi tahu? Sepatah dua kata? Thank you juga pada Cikgu Ho dan yang lain-lain. Sorry, line saya ni tak berapa nak okey sebab kat kampung kan. So yang SPL KPN nanti saya semak balik, asalkan cikgu isi Google Form, nanti saya bantu. Thank you Cikgu Ain. Thank you Cikgu Ain sudi masuk bantu sebab semua tengah sambut raya kan. Mood raya lagi kan. Alright. Dan mana dekat mana dalam books tu? Okay, books tu adalah ikon buku orange color dekat iPad. Kalau cikgu tak jumpa tu, cikgu pergi slide atas tu, type books, dia akan keluar. Ke I nak tunjuk. Okay, kat mana tu? Okay, cuba I share balik. Sempat lagi ada yang tak keluar lagi kan? Kalau siapa nak tahu dekat mana? Okay, sekejap. I cannot share. Where is it? Entire screen. Okay, this one. Okay, books yang ni cikgu. Nampak tak kat sini? Books. Okay. Okay. So cikgu type dekat atas saja. Everyone can create. Dia akan keluar library tu. Ada series ni. Everyone can create. Okay. So ada 6 buku. Dia series ni ada 6 buah buku. Cikgu boleh download dan buat baca. Contohnya ini drawing. Okay. So dah download. Dalam tu semua ada tutorial dekat dalam. Cikgu boleh belajar, ikut langkah-langkah dia dan buat sama-sama. Itu adalah everyone can create drawing. So macam mana nak buat yang menarik lah. Dia ada bagi contoh-contoh. So ada 6 buah buku. Okay. Cikgu download saja ya. Dekat books. Okay. So ada foto, ada video, ada music. Ini for teacher guide and for the early learners. Ini untuk cikgu yang mengajar pra lah. So boleh download. Semua ni free cikgu. So must download saja. Okay. Siapa yang berminat untuk yang coding, ni coding punya. Everyone can code. Okay. So ada dua buah buku yang coding. Ini Swift Playground. Alright. Okay. Mana link SPL KPM ke? Sekejap cikgu. Tadi dah mana dah? Okay. Ini.
Kalau tak dapat SPOKPM, cikgu daftar saja Google Form tu ya. Okey. Okey, ramai lagi dalam ni tak siap lagi isi Google Form ya. Ada suggestion apps untuk screen mirror? Ada sebenarnya untuk laptop, untuk Windows ya. Windows kepada iOS lah, betul kan? Cikgu Tang. Saya memang ada sebenarnya, memang sebelum ni memang ada beli. Lupa dah nama apa dah. Tapi kena purchase tau. Kalau nak cikgu memang nak screen mirror punya app, kena beli. Tapi dia one time purchase, kalau tak silap dia bawah RM100 lah. 80 lebih ke 90 lebih. Tapi I lupa nama apa dah. Nanti saya share balik. Okay, tapi kalau Mac ke Mac ataupun iPad ke Mac, tak ada masalah. Sekejap Mas. Panggil apa dah aplikasi tu? Cikgu Tan nanti PM tepi balik. Saya lupa dia punya nama apps tu. Tapi memang saya punya sebelum ni dia tak bukan iOS yang baru, memang kena guna apps tu juga. Kalau saya masa guna Windows, saya pernah beli. Tapi saya lupa dah. Tapi sekarang tak guna. Kalau dari laptop ke TV atau LCD based on laptop Cikgu Tang, ada laptop tak perlu apps. Mungkin Cikgu Tang tu nak wireless kot. Kalau kita pergi contohnya kalau LCD pun kita kena guna HDMI. Melainkan kalau cikgu ada aplikasi yang boleh mirror terus, contohnya dekat sekolah cikgu ada smartboard ke apa kan, TV, smart TV kan, yang ada apps kan yang boleh memang support AirPlay, tak payah. Ada lagi soalan yang saya tak jawab? Tak ada kan? Kalau cikgu yang tak sempat lagi isi, cikgu saya ada pin Google Form tu dekat pin. Alright. Okay, thank you semua yang hadir pada petang ini. Okay, dah masuk keluar dah. Dah isi, dah siap dah.